Ježeva kućica. U jednoj dalekoj šumi jednom davno živio je jedan jež. Zvao se Ježulka Ježić i često su ga mogli vidjeti kako luta šumu. Ježić je jako volio lov, a kad bi upao u neku borbu, nikada ne bi oklijevao, već bi dao sve od sebe da pobjedi. Ježurku Ježića sve su šumske životinje dobro poznavali. Znali su ga i vuk, i medo, ali i ovca, zmija i jastreb. Životinje su poštovale Ježića, iako su ga se neki bojali, jer mali Ježić već je bio slavan među svim stanarima svoje šume. Jednog dana Ježurka Ježić dobio je pismo. Poštar Zec uručio mu je u omotnici na kojoj je pisalo njegovo ime i adresa. Ježić je radozno otvorio omotnicu, kad unutra je bila jedna pozivnica. Pozivnicu je poslala Lija Mica, u kojoj poziva Ježića da dođe njoj u posjetu. Mica je već počela kuhati objed u velikom loncu, kojim će počastiti Ježića kad dođe u njenu kuću. Ježića je pismo jako razveselilo i iz istih stopa je krenuo spremati se za tu veliku gozbu koju je Mica pripremala. Prije nego što je izašao iz kuće, pregledao je sve svoje bodlje, pa dodatno našiljio i one koje su malo se istupile. Ježić je volio biti spreman i imati dobru obranu ako ga na putu neko napadne. Ježić je stigao u kuću Lije Mice kad je sunce već bilo visoko na nebu. Lija Mica izašla je pred svoju kamenu kuću kako bi dočekala Ježića, a kada ju je vidio, poput pravog kavalira skinuo je šešir i pozdravio Liju. Zaželio je puno dobrog jela i puno lijepih stvari. Zaželio je mir, sreću i dug život, te da se ona nikada ne mora bojati lovca i njihovih pasa. Lija je pozvala Ježića u kuću, gdje su se sjeli za ukusan i obilan ručak. Prsti Lije i Ježića bili su masni od silne hrane, a onda su podvigli čaše i nazdravili jedan drugome. Jeli su gotovo 4 sata i skoro pukli od sitosti. Pala je noć i cijela šuma je utonula u mrak. Sve je utihnulo i moglo se čuti samo vjetrić i pokoj leptirić. Tada su se u šumi počele buditi divlje mačke i sove. Bili su to noćni lovci kojima su put osvijetlile brojne krijesnice. Kada je pao mrak, Ježulka Ježić je ustao od stola i zahvalio Liji na prekrasnom obroku. Bilo je vrijeme da krenem svoje kući. Liji se nije svidjela ta ideja. Mislila da je već suviše kasno da hoda po šumi, pa je pozvala Ježića da ostane kod nje prespavati. Lija je imala veliku kuću i dovoljno mjesta za spavanje. Ipak Ježić nije ni htio ni čuti za ideju. Zahvalio se na pozivu i rekao da mu ipak je njegov dom najdraži. Ježić je polagano krenuo put kući kroz mračnu šumu. Probijao se kroz lišće i granje, šuškajući svakim korakom. Put mu je osvjetljivao veliki žuti mjesec, a za Ježićem je tiho išla lukava Lija Mica. Njoj nikako nije bilo jasno zašto se Ježić toliko silno želi vratiti svojoj kući, umjesto da je tu noć prespavao kod nje. Posumnjala da je Ježić ima neku bogatu kuću punu lijepih stvari koje skriva od ostalih šumskih životinja. Prateći Ježića, Lija je srela Vuka. Vuka je zanimalo kamo Lija tako žuri, a ona mu kaže da prati ježa. Ispričala mu je što se dogodilo te večeri i prenijela mu sve svoje sumnje, da sumnja da Ježić ima bogatu kuću u kojoj skriva sva bogatstva od ostalih životinja. Vuka je to jako zainteresiralo, pa je sa Lijom nastavio slijediti ježa. Hodajući tako kroz šumu, Lija i Vuk susreli su Medu. Medu je zanimalo kamo njih dvoje tako žure, a Lija je odgovorila da prate ježa, jer jež sigurno ima bogatu kuću u kojoj skriva svakakva bogatstva drugih životinja, a i oni ih žele vidjeti. Medu je jako zainteresirala ta priča, pa se s njima dao u potragu. No, on nije vjerovao da ježić ide kući samo zato što je voli,
jer on bi svoju kuću prodao za malo meda. Trojac je tiho slijedio ježa, a onda sretnu divlju svinju. I svinju je zanimalo gdje ide ova neobična družina. Lija odgovori da slijedi ježa da vidi kakvu kućicu ima. Divlju svinju je također zainteresirala ova priča, pa je odlučila i ona poći s njima. Ježurka Ježić malo po malo došao je do svoje kuće. Ušao je u malu rupu ispod bukve. Rupa je bila mala, a u njoj samo krevet od suhog lišća. Ježić je sretno legao na svoj krevetić i ušuškao se, onako kako bi mu bilo najudobnije. Bio je toliko sretan u svom domu da je pomislio kako bi ga do zadnjeg daha branio. Vuku, Medi i divljoj svinji nikako nije bilo jasno što je to Ježić toliko voli u toj svojoj kući. Pa ona je bila samo obična rupa s malo suhog lišća. Takvu kućicu oni bi dali za malo jela. Lija je sve to slušala i ništa nije rekla. Od sve te buke pa je izašao pred ljute životinje. Lijepo im je objasnio da je ta rupa njegov dom i da ga on voli, iako je skroman i jednostavan. Objasnio je da on pošteno radi i bavi se lovom, te mirno živi pod svojim krovom, a ostale životinje mogu se sramiti jer bi svoj dom prodale za malo jela. S ovim riječima Lija maca se složila, pa su je ostale životinje nazvale ludom. Vuk, Medu i divlja svinja uvrijeđeno su otišli natrag u šumu. Vuka su ubrzo uhvatili seljaci i dobro ga istukli. Medu su cijeloga izbole pčele, a divlju svinju uhvatio lovac. Ježurka Ježić za to vrijeme i dalje nastavio mirno živjeti u svom dragom drvenom